Shubor nakaslem jong unong san Hima. Menteri Rangba Adu ke Pakistan Shehbaz Sharif ulapan benar bakari United States Iran baru ki beran bentah katma kile menjur ban sange no ya katma baru ki jaga kentup ya ke Lebanon dak boong bakani jing sange atma ke de na ke Pakistan ke persang ban penbet ban Ïakren habdeng kini ki ar kinhun hagani jing penpau ula Khot sngo bhai kino yalam na Tehran ban Washington ban wan sha Islamabad haga Sngi Thohdieng ke chipauterik uya yong arja arpun riu ban ya mirjing mut shu nak benta ban poi shakajinya kot ke bapura ban penbet ya bero ke jinya umsnaw ulia thu ba updang sngo bha ya gani ke jinglong ke bastat ke jongki bat ula pha ya jing sngo ngu shakinong yalam jong bero ar telikidi kani ke hadian ba utram ula penbena ban sange shwa ya katma persha ya ke Iran nak benta ar tayo unong yalam ke US ula ong ba ula pdang ya ke jing terwa nak ke Pakistan ban pensange ya katma ke bakhat sausngi ke bakan thobru ya ke jing pli ke Strait of Hormuz kat ba ke Washington bat Tehran kidang persang ban Ïakren ni ke jinyate ke bede bat ke jingsung ke khubor na Iran ke wan hadian ba presiden ke US Donald Trump uda ong ba kalapoi hagalenti ke ba khadu ke ba ailat yu ban pensange shipor ke jing berngam ban penjot thiau yaki boarding bat ke jingking jong ke Iran unong yalam ke US ula ong ba ulap dang ya ke jing terwa na ke Pakistan ban pensange ya ke thma ke ba khat sausngi kebakan thobru ya ke jing play ke Strait of Hormuz kat ba ke Washington bat Tehran kidang persang ban Ïakren di ke jingyate ke bede ba ke jingsuk utram ha ke jing pentip ula ong ba halor ke jing kerpat Menteri Rangba Adu ke Pakistan Shehbaz Sharif ula rai ban pensange ya ke jing berngam ya ke Iran ban penjat baru ke wei ula ong ba ke ni ke jingyate kular ke shong ha ke jing benjur jong ke Islamic Republic of Iran ban plimador bat ai ke jing shngan ha ke Strait of Hormuz Kejing kendu habling ki he sorkar ke US bat Iran kelak bandong ha Islamabad ringkat kejing donang ki he na Pakistan kumbali thu de ke CNN bat pensyong nang rim halor kejing kran ki he sorkar unong kit TNC bagerpang utram u Steve Witkoff upersa kurim utram u Jared Kushner bat u Vice President J.D. Vance kilong kibal community bane donlang ha kejing kendu menta u Vance udang dan ha Hungary bat katkum ketika kai phat ula ban pensange shipor lada kapor kalabiang